Lama muksa. Tu luar tu se. Wang luar tu. Nah, Tu bodo pro tu se. nyen tu. Wih, tanah de India. Oh, Pag gini buku ni kene apa tawang mo si keteng si prano di India mai kembali tu ma mantu hilang bangkene. wi jen ro. Hilang bo nyota bang ada gitu om. Adan dan do nyen. Benenggo tu bang batu ko ngabo ang kagianyar tu. Ada ni dasan benenggo tu pasok penamangan nak lombok. Buku ngawang sejarah ke nang nak sedar wo. Ayo ni rumah. Ujang sing apa? Hmm. Ujang sing apa? Ya yang membunuh dah tu. Lu dia ni. Kayu Oh. so. Kesing apa? Kesing apa kayu ni? Kayu yang mana jat. Sing apa? Jangan ada jat. Siap, bisik bekat ada rumah. Pulang siap. Ada. Tu bekat bekat. Oh. Kalian tu semua tu buat tu. Kayu apa tu? Ada na tua madan galang siang kang mati matajen Ah, panak gede de panak banuk pun tu ah. de pengkol tu sudah jadi menanam tu pan kono pagi cuma malu sing ada bom mule menang lah siapa itu buku nak demen boto Ah. ulang itu kejang punya kopi kene macam hari itu bujang cái chuyện này là lý bộ sinh nu vô quỳ lang là đông cái nu giờ cái em bu giờ độ em cái bu này nạ mà nạ nhân tài nó cũng là cái đồ là lý trên bình minh tu cũng một cái này cái lang kẻ này cái lang chàng cái đây là cái tu bộ kiếng vô việc san cái ngà đó quá chấp này từ cái lên mà dekat ada orang tu kamu dekat. Kopi nang? Kopi. Kang ale tu kau tu se. Ada punya bimbing tu bukan melalui kucing yang. Dari deh. Kamu dekat dekat yang tu kau leh. Dari deh. Hah? Dari deh. Ay, jadi tu nang. Mulu itu bekat. Bekat tu di nang. Oh, kakak gitu. Nak wow tu. Nak teman mata jen lah tu. Gitu gua. Galang kiang tu. Một chục cái là kiang tu dạ kiang jangan kawanan kiang kripet ada ne mahwer bu cucu nanang karto Ah. la kawo ipu dan lekad karto bokle la kawanan lekad karti maro dene lekangi lekad Ah. aja komang aja lu tu Nah, Mario sih. Nah. Oh, Mario sih. Kiang di badang tu. Tu paling tua om. Maro na sana din na na. Kiang go cawang ko. Mah erntiyo tu tua. Ah. Aduh kiang tuk na rana. Wo. Panak nang anten mah kurun suati yo. Nah. Hubung lah panak. Kurun suati gen se. Memang Mario panak ne. Ah. Ku mana ku mar dia. Nah, Bu. Gua kan ngalang ke saudara ni tu mau orang. Mahai budi joto nang tu. Nak matugalang ada lo di mana tu. Dadong ni abe na tu. Dadong wera ane tuong na ane leka. Ang lekadan dong jojol. Ah. Aja nang goyo tu tu bo ma.
Ini mah ku ketro. Oh di rumah dah. Oh, nyantano sih kamu. Tadi anu mah wiro. Merero tesan. Mo aja ada ini lah kajo lo do. Budi ya. Awang sing awakne. Ai. Galang tuh. Tuh, badan kurun lo. Mang, Ai no sing. kalau tuh kuno sih di Pulau Desa tuh di dadian beli banyak tuh kajo mah rubih di warung belakang itu. Jadi memang tuh Desa tuh. Tuh. Ini mana mah? Cuma mangkuk petrol. Oh di sini senawang. Jadi orang tuh. Ini mama tuh ngelah pana. Memen. Nanya mau. Ketuk sek. Uang ke beli tegalan nem. Beli kan nanya uang. Ini mau di ini. Ergen uang. Ada ini uang. Tawang sing. Ada nang ada tamang itu nang. Ya berkulu. Ada ali mau minum dan aku tinggal bang bukan itu. Berkulu. Mai Mario tu kalau kia kamu sih. Kadang itu nasi ini kemungkinan Mario. Mapikat kia jaga Mario singking nondang ni jo ngelap res. Princess kom. Marlet kom. Nyen. Kot ke kapo kot ke bu ke mata sama-samaan. Nyen. Yo di sini apa nih sing? Nyen. Jangan apa yakin Mario, yang terum ke jaka cuma ki apa ke bang apa ngide apa sing ngide ki. Kayang segar pun ke blin bab nanang dini sing hidang punya kedagaran, pakai hidang kedagaran. Apa ning ketempraknya? Mana? Gelam apa? Pungkat kene nyemuhang padi yo natahna. Kene mo cuma man bom ngabohong. Nuludan tahu padi yo. Pungkat. Tap udan tuh ketubun. Tawang sing limau nih memenya jak masuk. Kamu memen jak masuk. Dadakan. Memen gemong nih jang mo memen tu ada dong mo jatang masuk. Nawang sing. Tawang mo sing mati ngelap anak ukur. Mati ngelap anak ukur. Yo kan dong gemong. Duduk tak kan. Orang berbaru ke Mario. Kuat ke Mario. Atau gemuk ni. Tu dah dong ke jam masuk ke dalam. Jadi bo ngancan bulan sama mana. Tamat. Bo ngancan jam padang. Ini mun mulai dah ke pergi am. Nah berkulu. Dadio gong genuku. Lu kira. Aden balian. Tawang sing. Gong Gong sadro kadaan. Sadro. Nah berkulu. Apa fungsi rokok tu? Jadwo penjara. Apa fungsi ni? Apa tu nang dong? Gadi nang bulus. Oh. Apa fungsi ni? Engken mana? Bulus. Engken mana? Angun ujang. En ni kan sampai. Nak pada melayanan ni di Sumatera bulus dah ni. En lolos ni di Songom. En dini pas bulus dah ni. Apa penggunaan rokok ni? Engken mana apa engken? Apa engken rokok ni? Sampai lolos dia pagah ni. Ay, apa fungsi rokok ni? En yang di Bali bulus itu pas. Patu seng. Ay kasiat apa rokok ni kasiat ni? Danang ni padang kini. Luk ni.
Nenu. Apa engken ban nih? Mensing beroko engken ban ah. Yo ko tahu. Jangan cari kecuali itu jangan kena itu jangan. Len. Kuliah di bawaan. Ah. Ini kan nang ide. Lulus padang kene bang ide ini adang nih. Nih. Mas. Tuh, ten tuh. Nah. Bang ide tawang sen. Ada. Ngon nyen, sedot nyen. Sik kan. Sedot nyen Kak. Dan ini san bang itu mau ide ya. Ini yang Wang mantu nak ada emang tu. apa? Wang sen. Patu nih, tuh nih. Sen ke sen kelap dan tu. Kamu nyo kerja mati ya. Maduri nang malu nang kan, adi sing ban. Ada sing lemo langang badi ya. Wang lebih abadi ya. Sing mati. Mati ya. Mati tas ke tu hilang. Jadwo ke rumah ke tu. Bo sing kemana bo. Dikira sakti mana bo. Kal kuat. Engken ban ah. Usan tu mati sing mau bayar pembangke. Ini kesaktian. Nyak aja gitu. Ay, nak 6 bulan kamu. Ai nyen gitu, ada nak gitu. Sing si bangke. Degar kan itu lorong ben 2 kilo ngeloran. Udah dianyo kan. Kalau lama. Ai maksudnya si bangke engken. Hah? Sing si bangke engken. Mau mata tu kengken sing misi bangke sing ada bangke ni hilang tu madan lemo moksa. Dijong ale lemo keco. Kan sing ada. Sing ada. Sesek gorek sing dang apa-apa. Dua dan lemo moksa. Tu waktu se. Wang lu tu. Nah, Tu bodu pro tu se. nyen tuh. Wih, prano de India. Oh. Pag gini buku ni kene apa tawang mo si keteng sing prano di India mai kebalik tu mantu hilang bangke ne. Wi jenero. Hilang bo nyota bang ada gitu om. Adan do nyen. Benenggo tu bang batu go ngabo kegianyar tu. Ada ni dasan benenggo tu pasok penamangan nak lombok. Buku ngawang sejarah ke nang nake. Sedadwo ada ngidang moksa. Len sing ada. Nyen min sih. Tu digianya ada kan. Nyen. Tegal sanu prano de Rio Sakti manu apa dane. Digianya de tempat sering ngajak kawan. Nyeng oren. Hah? Nyeng oren. Sang kamu tiap 6 bulan nak prano balik kat kelomo kat kegiannya barang nyopul itu aduh seng menseng dan kamu kado pernah kan tupul nih balik tu bo ada tekan rano ojo nak ratu kan mangkunnya nak jabo wang Brahmano tok Ah. Kini awak Brahmana keturun Brahmana nangkil kamu kan banyak itu nih mulu nyapo kan tu saya gitu diam Brahmana kamu balik sampai kalau adi sing kanau pun wang rasang awak kan sing bakat bang alik kering itu ketu di mengkap nyan atau sing ngiring ketu ke wadah Engken sing ngiring. Ayah bata subuh. Di sana jimaran kisah takut. Ibu bani kita ungkit kayak yang jadi dalam dua mati ya. Lemu ni kan kuat. Kayak balik ada bungu ngurang. Kulit pun lemu kuat saja nana tu. Ada ngasah lemu tangsah bumi gitu. Dadua ngabo parang ke dadua bodoh. Apa kalian bohong? Halo ngiring banyak
balian. Nyen sing bodoh. Tu bu para na demu dah do atu buduh mana di ketemu kono ke tu beni upaden. Nyen sing bodoh, nyen iki Oke kan. apa ngon kene ne? Busan bu picana lincir. Apa do bicanda apa? Ye, mantra ni na bang. Apa kada ni si cuma ada kau ginam kan. Ken ye ne? Ba, no kata cerita asa kena ke mangko na bang kai kan. Kita. Apa bang, kaduk teng bang kene ke tu. Bukan len, ye ni aneh-aneh. Tadi bang ale, ye tu beten pasih ha. Di dulu tu. Dan pasti kan ye. Beten pasih ha bom. Kan ye mulu. Ajak ke lima orang kamu. Sekarang panak. Pasti ye, beten tu kan lu ye. Parah. Nyidang sing nyidang sing purnama sing nyidang kamu. Tuh na keadaan kan kene. Turun legagak bata. Ne kurang panak gareng ni ngantan biang dong. Ah, Tanan ke kene ke ngabo bantan. ya apa do ya apa? Busan bung ale ya tawar te beten. Anu tak bayu batu putih ha. Ne belakang ini kanang. Pun lemu kacing beten ngana. Tiga. Lemu apa? Lemu apa? Di hotel Bali ke tun di nang to nang ide di mana na pangpak mararan pangbudo kada nalo Aku gano apa bungsin ye tu, aku gano. bungsang bangun kesaktian kene di bisa ngomong ketong cepok pulas telah ria sing dang pak amun apa sakti ne ke bening ali tang ini labon petengat ne ke bening keto dengan penugar luwe hijau bisa sing mulo tan man bat ya kamang dur batu gua jadi jemaah mengkejap na bin ba Dijo tu. itu bentuk gunung mah mekarang ado mantai tangkir jak bos-bos om Bo minum. dur batu kenang lah ya om padahal ya mencoba mengkejap ni mesti bawen awak ada di ya Lebih na apa ye? hmm Lebih ni mak. keke nang nak jani nak amu tu ang kan bak tu sing nyam si bo kan juang tu mengkejap na bin si Ai liu ni mak, liu botol lah bo botol. như đàng sing Ujak sing. như đàng bo juang jani kadang wa mengkejap na bin mum si cuma jani kali nang juang kelung bak jap merali kemo bin si Oh, jemak liu ni jemak. juang ko Liu botol lah bo. ai như đàng tu bo kena om ada sanyoy piang biji ne ai le bo biji ne bo makaman kene kayang kaman napo betel oh tembus sanune kurupang itu pidan ka diri putri di nusopan ido tonen ke kono sopan ido ke bo ngomong kan bos tutu lampu di pasai ni memetarak kene ka tu ko katong uba kejap cetat di grup putri lampu kene menyala di tepian tanah kan nyala tembus ko tu no tekan matan ke ya kaje kedai atu yo tembus sanune malu tawang gitu nah yo kadang ngiwa sing awak ngono ai gitu kan tuk tu kejap ni tu go wakat de ke tuan bat lampu ne ngena tu asik ke kena tanah gitu suka nemu gitu suka sing mening sing dang atu klod gile atu cepok kamu ke Gria Sakti ne tiap 6 bulan 5 tahun pengkudo tu 6 bulan 5 tahun. Pang daso. Daso. 6 bulan tasan pang 5 tahun Pang daso. Tu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 daso. Dado. Daso. Oh, tiap bulu mutu mo kamu ngabo tabasan namkel bang jang mo tanang jang yang po pacang po mantro kene rago kan nganeng wa paraan
Jadi sing kemo jadi sing kemo. Sing kemo. Jadi buat lah tu mantuk. Mantuk ijo. Bos, atu bos semua mantuk lah. Mantuk ijo, mantuk ingken. Mati. Oh pensiun yo, pensiun. Mati bo mabenan bo tua. Nak mantuk ayen ngajak prano mantuk. Oh. Yang remo kene mati. Madam. Bo, yang prano kene ketu mantuk. Oh mantuk dah. Berangkat, mangkat ada nih. Ngajak nak berono tu kene tu. Oh nak mati pu ketu prano orang mati sing bener tu. Mulai ya mulai. Boleh. Tu. Prano gunung kan mati ya. Oh. Tu bo mangkat. Lah prano tega mantuk ada. Jadi yap jangan je kini kan di bawah jangan. Sing ben angkil. Oh. Sing ben angkil. Lalu kalau di Benesok kan ajak matajan, gua mantu. Jadi bukan di ini memang kuripan tu, bo. Karena tu ngalih yang apa dana nak asing hidang ngalih penyung ke hidang. Petang bang jam kudus bang ada jam 1 yang bang ada penyung ngalih yang jam wah nyang ngalih yang ada hidang apa? Nih makatan. Penyung ujang. San pun nak ngelora, saya nak ngaben. Petang ni. Dijawab kat. Ngalih petang kamu ke pedok. Kamu ke Badung ngalih. Ada dia ngajak. Anu kaneng dia kamu hidang dia ngado sing hidang gitu. Terus tu namang. Nah, alih yang ke ibu anu kaneng ke yo kadi yo tekat dia anu. Yo tekat dia tangsi. Gede penyu ni. Yo udah mati yo. Tapi mau marah mulih mah. Aji kade kene gitu. Sing nak jalan motor mati yo. Ah. Sah, kacau ni sing ada motor ni. Motor ni kadang putar bom. Ngalih malu di puputang seman. Ngalih kamu bom taning. Sama hamaron hidang pak ngalih gitu. Cái jenis saya nggak tahu buat lah, tengnya bawa mentanik di singkang wang, kepekok ada ke kamu, kesesetan, mudah tak beli itu di muas. Oh beli ni, kalian jangan le, kalian jangan le beli lah. Saya nak be kalau mau tambah be jap be itu makan buku gede. Oh beli, kalian jangan le, kalian ngejuk. Bapus semua. Ay kalian jangan ngejuk. Kalian jangan ngejuk, beli lah. Kalian jangan ngejuk. Ujak saya ngejuk. Nak angon rayunan prano. Ngejuk, ujak saya ngejuk. Ay, kamu sing bawa mataring liu be penyu mataring berkagat petang-petang. Encam petang-petang ni ngalih itu anggona tetaniran sebuah peragat sampai ikan bosom. Nasi nak de kriok klod. Tanggo makatan. Nah ruko lu nyit lu. Nyit ruko. Agat. Yun ajin nembo. Ajin mau kau tu yo itu. Sing mau kurip pengalih itu bakat. Kalau kurip pengalih mau tu. Kapo le itu man tu. Sedang kami cekik kali ham. Seleng apa dana bebek. Sing berulang melab-lab. Duduk pernah na tu sing jero dengan ni. Kan masyarakat kan bebek berulang bebek di tempat tu. Kalau kau di kaya itu lah ni. Nunggu putang. De ngelabang bay tu bo maduk udah bay yo itu melap-lap. Pidan sebarang perang bilang kak? Pidan sebarang perang bidan lawan Belanda. Untuk tu sengaja tilah mesti pasang ingat gitu. Pidan sebarang perang lawan Belanda. Barang perang bidan. Bendong nugag tu, benar nak pelapa tu yo. Nak
Pasangnya gila. Ai pidan bareng perang lawan Belanda. Bareng perang pidan. Ủa tawang cái nó masyarakat tak liu. Ngai lamo ngayang mas. Anu liu rồi. Nó ngapain liu. Ai pidan bareng perang pidan. Bareng perang pidan. Ingat sing mau tung cái này. Ingat sing mau tung cái này. Apa? Bê tu bộ. Cái mà. Cũng có lòng nung tung cái này. Nè mà ra mang cái tôi tung cái này. Cái đẹp gì đó.